Poštovana gospođo predsednice, poštovana gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman na član 1. vezano za poboljšanje položaja izbeglih raseljenih lica i Srba u regionu. Želim da podsetim javnost na surove činjenice iz 90-ih godina. Dobro je poznato da je sa područja današnje Hrvatske proterano pola miliona Srba od strane proustaškog režima Franje Tuđmana. Dobro je poznato da je sa područja Federacije BiH proterano takođe oko pola miliona Srba, a glavni uzrok je bila politika unitarne i proislamske Bosne i Hercegovine koju je vodio Alija Izetbegović. Dobro je poznato da je sa područja Kosova i Metohije proterano preko 200.000 Srba i drugih nealbanaca. Proterani Srbi se suočavaju sa velikim brojem problema i, nažalost, u prethodnom periodu veliku većinu tih problema nisu uspeli da reše, vezano za svoja imovinska, stečena, statusna i druga prava. Položaj preostalih Srba u Hrvatskoj, u Federaciji BiH je tragičan. Oni su građani drugoga reda. Njihov osnovni problem jeste sistemska diskriminacija od strane nadležnih državnih i lokalnih vlasti, ali i diskriminacija u delu zakonodavstva. Ja želim samo da podsetim na jednu činjenicu u Hrvatskoj, da imamo Zakon o pravima nacionalnih manjina iz 2003. godine, koji formalno pravno daje brojna prava preostalim Srbima u Hrvatskoj, njih 186.000 koliko ih još ima na tom području. Tim zakonom je garantovano i pitanje službene upotrebe srpskog jezika i pisma i pitanje profesionalnog zapošljavanja Srba u državnim organima. Nažalost, te odredbe su mrtvo slovo na papiru. S druge strane, želim da kažem da država Srbija čini sve što je u njenoj moći da pomogne opstanak preostalih Srba i u Hrvatskoj i Federaciji BiH i na Kosovu i Metohiji. Imamo niz projekata koje je Vlada Republike Srbije pomogla i zaista želim da kažem da Vlada Republike Srbije vodi jednu politiku aktivne podrške našem narodu u tim krajevima. Ja ću u narednim amandmanima govoriti više o konkretnim problemima i konkretnim vidovima podrške Republike Srbije našim sunarodnicima i u Hrvatskoj i Federaciji BiH, ali i u Republici Srpskoj, a posebno na Kosovu i Metohiji. Hvala.